Okay, ukamenya ngo Best Friend TV presents mwabantu mwe. Ukaba utarakora subscribe uri kuracikwa cyane. Ubwo nimba ukeneye amahoro rabo ko nukora subscribe bigishushe mu maguru mashasha atarakora hasi muri make. Best Friend TV presents ubwo simbirayo filime ko yamahari barakubira ngo Connect Boy akarimwo cyane. Connect Boy nkubwira ngo uyu kundirimbo sha arazikora n'ivumbi rigatumuka. Shy Love Bashar agukina filime z'urukundo, filime ziraje humura abantu rega. Deborah Dangote nawe dese ntabwo yigeze yibagirana. Dutengurwa filime kacu ku mwaka abantu. Iyi niyo filime gose yabaye ya mbere. Filime yiswe Hating Brothers ugwanko bavukanye. Iyi ni episode 1. If you subscribe kugira ngo ntihazogere episode nimwe gucika mama. Dutanguranye udodora. Narakubwiye ngo wewe witurize gusa filime n'ivy'Imana yaturemeye gukora rega zamutuza. Hari ishami yagiye kumuraba mama. Nizanye rega nigemuye wigemuye. Sinshobora kujyama ntakubonye nuko usanga batuburira na buriya ama rukundo disi rubaho. Ndamutse ariko barahoberanye mama ni gake nkubwira ngo filime yatamwe nakomeza ni episode ya mbere ugira ngo hari urukundo disi n'ubumwe ngo iki bigenda gute we. Urusato rw'imbaraga sangu wifuka batanu bishoboka bitese kandi abarundi ko badutuburiye nabo aho hambere uratashitse sa ibazo mukoba zakora bagataha mwijiro muri aya masaha we iba byakomeye cyo numva twofora ubunyene mota uraranga amejo nyumvira iyo nama ariko maguprofita umukobwa araresha nataye burije ubwo sara urakeka barara bakoreka isizoke ari kindi se ngo habiki biba byakomeye zora tubona ari ku murango atari mwijoro yamara umusore no umujene mwiza rega nta gitsima kibi nta mico mibi ni kuborana ku murango honyine pana mwijoro disi yaragera mwongera mama yongera mwongereza iminsi yo kubaho n'ubushuhe bujumbura haba hashushe rega abantu nkubwira ngo Shannon ya indi ni Best Friend 257 niyo yonyine gose burya mukwiye gukurikirana mugakora subscribe mugashikiriza bagenzi banyu kuza gukora subscribe ndabiri ko barabana mama urukundo ruriyo mapenzi yapo urukundo rurahari disi ngabo urukundo rurahari sagaseseshwa rumuri nika barundi bayamaze. Mubwira kandi Connect Boy mu ndirimbo agenda akora nyinshi zitandukanye hasabwa support nkuko bisanzwe. Canke Shy Love aragukinira amafilime shani yo mukinyi wenyine bahaye igihembo aracana kati gose ntarageza filime ndundi kugwego nta gihembo nzigera nakira kugira ngo umenye ko biri serie cyane bamwise Shy Love. Basha hasa barakwereka marako ka mwanya harundi inje ndani mama kumbe urabe ndabira amaso yo gushukura we pole muraho bro biba byakomeye. Fashe umukobwa w'abandi kumurekura biranga ariko bro uri mubika ariko ko mbone mugiye kuntwara icyana kandi ibintu mbona umengo ni Saguste we biba byakomeye umukobwa wanje mureka ndabaza b'imyaka nkabavuka yenye urumva ntari nta bintu byinshi wokekanye nirumva ntibishoboka. Pole baby kuva aho twaganiriye vraiment numva ndusha so nyumvire nawe ngirangenda ibiganiro vyabaye birebire mpaka bigira naho baruha biba byakomeye sivyo no ngabo cyari kuba kizaturara nyumvire nawe hatangiye kwivangamo gahunda zo kurarana rero ariko nitwararana biba byakomeye ibibazo mubizi tugende basi ndakwereka aho ujyamo tugende nkwereka aho ngiye amasha pole yagiye kumwereka hajyama nka umengo na handi bitangaza ntabwo hazi nubundi ni hahandi bagiye kumwereka igitanda uko niko bitangwa babereka ibitanda bikarangira ibitanda vyeretswe imibiri bikarangira kandi byakomeye mwabantu filime iratangwe nakomeza
kari guturuka iwacu muri best friend 257 canke best friend 257 buhoro buhoro bo burije muri makuru arara ngaha. Okay, rero niho nakunzanye kugira ushobore kuryama no munsi ejo uzogenda ngo wagumye uvuga nanjye warumkumbuye gute. Abena nagukumbuye sana gute sinabona kubonye. Aho amahoro gose aba yabuze, urukundo si ikintu disi. we nawe Ariko nawe ngaho jya yandika twakumbiko mujene Bujumbura se ukubwira ngo jya wasohoke hanze gute se kandi ngaho jya nanjye ngenda kuryama sibyo. nanjye ngiye kuryama. Umujene disi afise umuco ndundi nta mpamvu zo kwiyanduza. Ubundi uhibe bikugendeye mu ijoro uri umwe wenyine urumva deza mbiri zoke murabikurikirana bikajyeho. Ariko umujene disi oya fata amabizu urumva amabizu yabaye menshi ariko filime ziraha pole pole. ko bwaraje araryama n'ubundi muravyumva nawe ariko ni ngomba nsarare se biba byakomeye. Kobwa n'umusenzi mwiza cyane araza agasenga imbere yo kuryama kiragiza Imana, kumbe hari indi boga aringa yafashe umukobwa w'abandi urumva ndabera kuryama no muri ibintu by'ibihu tuvuge make kabisa ndakeshe bari kumwe iki sinzi ndakoze ngira munsi ngiye mu kazi nganaje mu kazi kare ndabona buraki kare rero kujya cyo mu byo wanje cyaza kunda petero bwashi umwana mwiza bje maneno wena hata tuzawajua. Ibaze iyo mugenzi cyangwa umuvukanyi atangiye kuratagiza umugore cyangwa umukunzi wawe tumenya ko ari red flag, biba byakomeye. Batamye kubona umukunzi wawe akabona ko ari mwiza no babwira iki byanse ko ryama. Ibaze ariko ngo byanse ko ryama ndakubonye ko yego mukorera umuti umviriza ariko umuti nimba ari paracetamol nimba ari umukorera umuti ni ko umuvugutira buriya nimba kere umuti wakawunga se nkubeshe ko nitebwa nanje no ryari wosanga binje mu muso umwana togura amajya amasaha amasaha togura akina kazi wanyu umuntu wakoze kose nakoze kose nje sukuzana mu demo ngaha utabimenye ko nabizigiye turimo ngiye kimwe shakuzana nagira ikibazo cyangwa kaza nafise ikibazo. Nyumvirize namuzo bitondera no kugira inama cyane burya ntugire umenya imigambi bifitiye ariyo inama nyinshi afuma kigira cyo ugasanga byakomeye kigira basi nko akigira cyane wagira ngana rongora nararongora bisigura ko no rongora barakutse. Ibaza ariko barakuzi wabo se ku buryo umukobwa banaza kuryama ngahanye bira mupango di usana kumenga wa mukunze ubibona buri aya sana makonze reka wanje man wewe uzo office wundi ko ntara se ko office ukunda birakuza gukunda nabandi di bibaho wewe niyo ndeka ndakubaza ikintu kimwe wewe wababaye kubera njanye mu demo ngaha kandi nawe uramufise nta no urampresenta tuvukana man uri brother nanje nabavukanye nakubwiye filime yiswe ngo hating brothers bivuze ngo ugwa nko bavukanye nako ari guturuka hamwe rukombe best friend 257 hamwe na Shy Love umukinyi mwiza cyane wa mafilime filime zo yarazimaze da zindukire ku kazi ne ndetse na Connect Boy mu muziki muraboze ko ari daje bango giye Amerika majambo sha izo nama uri kurangira wigira bwana nama ubwo izo nama uzozibwira abandi je ngo rese umukobwa wanje ku munsi wa mbere wamushimye utangiye kungira inama ngo umukobwa agiye ngo arazogira ikibazo kimikino sha bwarinze bwira umukobwa yiraranye abandi soko bigenze rega abandi rega ibyo kwirana se kandi guta umuhungu hari abacu bagenda mu mico mibi ugasanga kabaye barakureka saa 9 z'ijoro mu bucagucagu shaho bwenda guca
yaracunze neza baramugenzi bararyamye nako ni mwene wabo umuvukanyi basanga araryamye banguze n'inkuru uwoje kuraba kwanza iki niki kuba mfise uwo nkunda ntibivuze ko ntafise ikibanza c'uwundi naco kirahari tu kibanza c'uwundi kirahari shabara kubisha uretse nkwereke yaragiye aranyatanyata mwijoro kuvyuka mwibanga rikome nimba baryama batugaye ntumbaze ico nzi nuko filime tamwe nakomeza kandi ikaba ari episode ya mbere tuzoyikora mpaka irangiye tu kuri kiro bitonze gake gake urabe filime uyaragiye amitiro rya mutwe n'ijya yose mugenzi we nabuye yagiye mu tuntu ntazi ngo nuduki gahoro 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 filime zira pole pole uyaraje aragwegeka ko yitonze buhoro buhoro nta nubwo bakomwe ni wabo yovyuka mu gihe agasanga ntabwo aragatangura kwibaza ivyo yari byo ariko icizere kiba ari cyose yaraje aranyatanyata muri iryo joro nk'utagenzwa na kamwe gake gake agenda ku mukobwa w'abandi aho yiryamiye dini sheri y'umuvukanyi nubundi ngo bigiyeyo bisanga iwe reka se yakubeshe kugira ngo bigere kuki se kandi abana musheri uzi n'inkuru ko mbona nta kintu baye nta kuntu yatwoyaga yarakanguka muri iryo joro wibeshe ndaguhitana aha je bambwira ntabwo waje mu nzu gukora nico kibazo gihara ahubwo muri iyi nzu waje gukora iki ushaka kuza sana ya mukuru wanjye ntagiye nakimubwira ukaza nagenda atakintu kimwe mwamenyesheje none byose umukunzi wanje aho yemeye ko ari mu nzu umukunzi wawe atajya uri kurahabuza ndi umukunzi ariko natwe reka turabagira ni gute uza ngaho utanamenyesheje ariko ngaho mengo ni bafande w'inzu we biba byakomeye chef so ndambungo ibyo bimenye fise uwo nkunda nawe noneho ito byihutse byanzanye si ibyo ariko shaka cyanda gushaka pe wangoga umbiritse ngomba yambye shaka nabyo nabo urayampa ibyo nshaka canke ntabwo bima nimba ari bike abakobwa batanga nivyo ntaramenya mpaka uyu munsi ngo mpereze sha nanje numva ko bimera kinde kura waje mu nzu wacu atana kimwambye atana kimwe nzi mugakora hama twavuga gutanga umuzigo ukazana imikino yo zana haritwa namindo ihendo kuri ko numura ndakuniga wibeshe uyikome ngaha ndakwereke undabire nawe ariko fashe umukobwa niga n'ifuru undabire nawe barakubwira ngo urakoranye umukicuza nibwo buzima kuyimwa gusa kuri poko kuba birangiye umuntu apfuye niyo umenya ko ibibazo bigiye kubabyukana swate muhitamo kumukatagura mukamupfuba uko mushaka canke polisi ikavyivangamo igaperereza kobwa w'abandi urukundo rwanyu ntigwari ruzwi afiriye mu nzu yanyu ivyo biracuriki ngo yaracaryamye hana habari baravye neza uyu musore naho yokubaho kiperereza mugabo hari n'igihe ufata kuri uyu muhungu umukobwa w'abandi se umuzana ngaha gute yishe umuntu abantu babi ndetse babaho mwa abantu mwe reka twirabire episode ya kabiri now sivyo nta gutinzamo nta niki ariko nimba utarakora subscribe kuri best friend 257 menya ko ofisi ikibazo kandi kiri serious hamwe na Shy Love umukinyi mwiza ndetse na Connect Boy kuva mu ruganda rwa muzika katwikomereza